Hagajingya Chekmat, Hagajing Pengkre ke National People's Party, nak benta ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat, kebanlong khat khandai trek weyong archop saw, kani ke party, haka atrek weyong archop saw, ke lahir ban penlong ke jingya lang pajba hasutanga East Jaintia Hills District. Nalor ke Dr. Michelle Ampurin Lingdo, kebadi ke kertong ke party, laidon langru dan National President ke party Konrad K. Sangma, ubadai ru Menteri Rangba ke Jala Meghalaya, ubah sneau bahalang dahar, sembut Menteri Rangba, ki MLA bat ki MDC ke parti nalor kinongkit kam. Habakran nak cingilang ke Dr. Ampurin kalaong, bagi khun samla kenhap ban suthu ba, ban nomsya alam bakla, hak kita ki boong, bagi sencam bak sorkar MDA2 kala syem ban kentiu ki khun samla, baki day tangki kam bamsap. Kalaong bak cing penthami ke jengmut cemperkhat, kadai ke bamsap ke basyar hitam, bat ba omdan dawai, balada kala ke bamudru, anamla satya ban pengkhia. Ngadang sudah wan hunden nganong krem, wan kanya to ipi, dapat jikmen, ngaladon benta hakaway ke football match nganong krem. Ngaya to ipi, ngi ginong yalam, ngi kwa pan ay mensem yapi ikon samla. Kan mau ya ka jik khana jong iba RG Lindo, imen jonga bangkwa ya doa kublay, iong kome ngay ya kifay pa anong ay do man kasni henrengan ay do remyang kway bakin kway ya no ujong udo ha bakin yo ya kajakpo kabaman kasni kadok ha bawan hakasngo monsmo ba ayong election kon samna Wat jengtip kiai kikam babha bangalale a constituency bantay yakikun samla Shania ha kapati NPP kapati kapla penkre yakiram yang kwai kijongpi kiai ka CM Eliavi kiai ka focus kiai ka yes Meghalaya kita baro kidai kirim yang kuai na kabentajong pikon. Bet yawan pentame kibri. Banong kini kidai tang ki corruption. Wan chuklet ban ay chuba ban ong ka ay kajingmot corruption kalong kabae. Kabangama mga kalong don mat kata kekenja jad corruption kabapenting buat pentama tame baka korop ya kajabing kerupang perkhat kejong pi kejongan kata ke corruption kabaka dawairu kanumla ban penjem baka jing kena bamudru kanumla ban penkut natip baki don kibadom kibasrai banga kren kumta henrengan ong ya piki kun samla kani ka sarkar ka balalam da u chief minister u wakana tam u batip yagi jong kisamna ngila persyang bangin ay ya pi yagi lat kamay ka jing ki baper kan mau ba kari kabarils pa tam hakapertay kaway nagibri kibareus pa tam hakapertay kata ka United States of America kaklan kong kari ang naman babuan kinong tray sorka henry ba ka sorkar ka penkamti hakikon samna yakilag kilenti ban kamay kaji ka $10 billion economy. Pigi jaya ibasmat bat bamaya banle ya ka business. To api wo comes ngom to ba ya kata ka $10 billion economy. Nga ay ya ikun samna ka jingya wer ka bagkerpang. Kani kadai kabnay yayong kabnay bawan kaler lang thari nang nore kabasurat surabet yeng scam
haki surok tilenti ki singkin bo daki mau ki bakya haki plapa telunjong bi yo syarat hakalang thari politics kan mau ya ka ei ba kane ka keme ka kren ngam shim kren ben yano rai mo pi kalang thari ayu haka ayom yayong kabalong kabamaya kajat unreal. Mind corruption is the worst form of corruption. Pangiday man busyar, yaka promise, ka false promise. Yang asok kanong lasya isuk nga, nganwan rano, da kani ka madam nganwan ra, naki tiles, interlocking tile kani ka yung tong libro ko. Ngala ka nang! Yok ngamla, hapusyan ka kren kung kinong yalo. Mat mapi kinong syong snow ka sutna. Kentat, ya ka bang apakla kren. Shim, ya ka bang ay jingmo na kabanta ka jingha. Bat kan mo, nadangalit sa parliament. Ngan sa kan mo, hakakapapor. Ya kata nong tenti na kayeng kasam kadungi kabahipay lahi kayali ri kandong la kajinglong la jong. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabanta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na kabanta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.